Урматтуу эл кабар YouTube каналынан көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Оштун четиндеги Учкун мал базарында турабыз. Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн Учкун айылындагы Учкун мал базары. Бүгүнкү күнгө 25 декабрь 2022 жыл сиздерге азыр ат базарды тартып көрсөтөбүз. Кана бир тамаша кылып, бааларыны билип, бир жыргап тамаша кылайлычы. Ушундай абаларыбыз ат базарга тайын келип, өзүн сергитип тамаша кылышат. Канча болду тай? Канча? Быштыбы? Кунанбы? Канча абасы? Канча? 100 миң кем бар. Жакшы. Өзүңүз көрүп турасыздар. 100 миң кем бар дейт. Сурай бересиздер. Аттарды көрдүңүздөрбү? Жаш балдардын баардыгы ушундай минип алып, бири-бирине салышып, сынашып, ана тамаша кылыңыздар. Аке. Ат базар тамаша кылып келдиңиздерби? Өзүнчө бир кызык, Кайф, Кайф аласың. Салгылашса гана. Сурайбыз азыр, сурайбыз. Мынакей. Ава, канча болду? Базар канча берди? Салам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Канча дейсиз? 200. Тазыл го? Пародасы кандай? Билбейм пародасы. Мына көрүңүздөрбү? Туяктарын бир тартып көрсөтүп коюп. Мына боло экен. Жоон экен. Жанагындай кара жумуштарды аткарганга өтө сонунда болот. Көрдүңүздөрбү? Айландырып бир көрсөтүп коеюн. 200 миң кеми бар. Баксаңыздар, чапсаңыздар, кете турган ат экен. 200 миң кем бар деди. Базарыңыз берсин аба. Аттар. Ава канча дейсиз? 85. Базар баа бердиби? Бербедиңиз. 60ка бербей койдуңуз. Мынакей. Райланалы. Bu ne? At birbirine salıştırmayın. Bir kızı çıkara gelir daha ortağına. Kanday yokem? Solçak şu. Sen tartmayayım, attı tarttam. Kança bağ verdi bazar? Berbedi. Dediğin yerdeki sen ha? 72 benim deyit bana. Özünü tartmadık. Bir o katı tartıp kösötüp koyuyordu bir katar. Demek uşul. Bu tarafta at pazar suz. Assalamu alaikum. Amansızbı? Kandaysiz, жақсызбы? Ova, siz tartmayla atты tartıp durayın. Alındı mı? Kança kaldınız? 112 minge alıp durun o ağabız. Turuşu öte sonu. Dik çiğip durat. Ben tartpa dedi. Aytkanday tartpayın. Бұл тарабында дагы 2 ат турат, сиздерге алдына бет маңдайына өтүп билип берейинчи баасын. Үкем канча болду бу баасы? 400. Жашын билбейсиң. Баасычы? 400. Улагы барбы? Үйүрүчү? Сен жөнүнө минип турасың, эси башка жактабы? Жакшы. Ава кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Аттын баасы канча болду экен? 100 миң. Кеми бар? Улагы барбы? Үйүрү? 4 тиягына така кактырат экен. Жоошат окшойт. Түшүнүктүү негизинен ушул. Бул ат 200 миң деди. Бул ат канча болду? Баасы канча болду? 100 миң. Жанагы улакка чабыла турган
Шандағай аттар кірген емес ұқсайды. Ала 400 екен. 400 мыңға келіп бе? 400 деп атады. Мынау Жоқ, сұраған değil, аламан. 400. Сұрап атады екен. Ақсақалдар басын біліп берді екенінен бір айланып басын біліп келдім. Негізінен ушул ат азырақ кіріптір. Базар сус. Өз тамаша қылған өзінше бір басқаша кайф болады ле. Шундай. Ат қанша болды? Басы? Көріп отады. Ба қылып отады кен. Көріп отады кен, минип. Ушыл тарапта ұқсайды. Қанша дейсіз? 100. Ава қанша дейсіз? Басы? 120. Мына 120 Андан мен бұл чыгалышты жиынтықтадым. Тай, Кунан, Кулун ошол тарапқа өтөйүнчү. Кызыгын эми ошол жактан көрөбүз.